khona ithi kwangena inyosi ezimbili mayingena inyosi zahlala endaweni ebhalene ifake zathi ziyathinta zathi ziyathatha zamathola lutho zasuka entona ifake zayezinye imbali mase zafika zathatha zase ziyathola ukuthi ifike original ifake mase ekhomba Solomon wathi ifake original yes Timothy phongole kanjani uthi ngenza into yodwa ivela ngathi akuvula amawindi masivula amawindi sizongena inyosi ayihlali entweni eyifake kodwa inyosi ihlala entweni original asikwazi ukubona abantu abangasithandi ngoba vele bayasipretend uyophinda kumele siyenze akasivula amawindi ezulu makasavula amawindi ezulu abantu abasiprethendayo bazosivelela abantu abangasithandi bazosivelela abantu abahlekayo bazosivelela asinaka amandla okuveza thina kodwa simayenza Evangeli Luka chapter number 1 from verse 39 chapter 1 verse 39 Dumiso ka Elizabeth ekaParia verse 39 verse chapter 1 Ngalezo zinsuku Maria wasuka wayengokushesha kwalezi intaba emzini wakwaJuda wangena endlini kaZakaria wambingelela uElizabeth wathi uElizabeth ezukubingelela kaMaria umntwana wajuma esiswini sakhe Elizabeth wagcwala umoya ongcwele wamemeza ngezwi elikhulu wathi ubusisiwe wena esifazaneni sibusisiwe lesithelo sesisu sakho ngihlelwe kanjani lokho kubunina wenkosi yami ahambele kimi nango kubabheka uthe izwi lokubingelela kwakho ifike endlebeni zami umntwana wakho mesiswini sami ngokujabula ubusisiwe owakholwayo ngokuba kuza kuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa kuvela enkosini verse 45 ubusisiwe wakholwayo ngokuba kuza kuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa kuvela enkosini uNkulunkulu siyabonisa lapho manje namanje ngathi ngikho nifuthi abantu labakho esivela ngikobe name of Jesus amen ala kushumela ngesihloko esithile ukubingelela okunja What manner of greetings or salutation is this? Hallelujah. Nabazali sifunde incwadi Evangeli kaLuka wala umndeni uncane Zakaria noElizabeth. IBhayibheli selebadala umntwana abanayo. Elizabeth usekhulile uthi iBhayibheli uyinyumba. Hlukile ke bazalwaneni uKana. Uwana isibeletho besivaliwe. Lo uyinyumba. Nomehluko sivaliwe lo inyumba lo esivalwe kuye sisengavuleka lo inyumba fanele ukuthi asikho ngasifile ithi iBhayibheli ke umndeni lo omncane kodwa bababili baba uZakaria umpriest uye
oye ethempelini ayoshisa impepho. Kodwa mayiphuma ethempelini hamba endlini umntwana abanaye. Nangakusasa nangenyanga ezayo aphume endlini aye ethempelini ayoshisa impepho umephuma umntwana abanaye. Kodwa mawufunda iBhayibheli akaza yeke ukuya ethempelini kuba umntwana anganaye. Akasho ukuthi umntwana anginaye so ethempelini angisayi. Kodwa wathi ethempelini ngizoya umntwana ukhona noma umntwana akekho. Ngizongena lapha ngishisa impepho ngishisela abantu abangaphandle abanabantwana mina nganaye. Kodwa ngizoyeka ngishisa impepho ngizawungena phakathi umntwana engekho ngiphume babuze uphi kanti uNkulunkulu wakho ongena naye lapha yana umntwana engamlethi no uthi mina phakathi angenele umntwana kodwa ngena ngoba usase uNkulunkulu ukuthi nganayo akuzongivimba ukuthi ethempelini ngingayi ngizawuya umntwana engekho ngizabuya umsebenzi ungekho ngizabuya ngilambile ngizawubuya imali ingekho ngizawubuya esikoleni kubheda ngizabuya ngizodwa abantu ngizawubuya isimo singahlangani kodwa ethempelini angiyeki ethempelini ngiyakhona. Sizawubuya ethempelini bazalwane noma izimo zingavumi kodwa ethempelini la siyakhona baze babuza abantu bathi wena dala uthandaza lokhu kakhulu sindisiwe kodwa izinto ayihlangani ethempelini angiyeki izinto kodwa ethempelini ngiyela ukuthi yena usasengisuka kade yena ngisebenze yena ngisebenze abazana ngisenabo umama wangishiyela kodwa ethempelini angizoyeka ngizawuya ethempelini noma ngigula kodwa ngizawuvukela khona noma ngilambile kodwa ngizawuvukela khona ebazalwane ethempelini asiyeke izinto kodwa ethempelini siyanqoba ngaphandle abantu bakhona bayathandaza labantu abangaphandle banabo abantwana kodwa ngene ethempelini umntwana aphume nganaye. Ngelinye ilanga uthe sashisa impepho ngoba kayekanga ukishisa impepho akayekanga ukudumisa uSimakade lithi wathe sadumisa uSimakade kwase kuwehla ingelosi yathi lalela-ke uNkulunkulu uzwile ukhala kwakho ngoba wena ugive uphanga abanye abantu begive up wena wagive up lalela endleleni uNkulunkulu uzwile ukhala kwakho nawe sakwantu Zakaria hawu uzakwenza kanjani sesibadala ingilosi ngenxa yokukhuluma kwakho kakhulu ngizawuvala umlomo wakho azumntwana zakhe ngoba ezinye izinto uNkulunkulu ukuvala umlomo ngoba ukhuluma kakhulu. Jesu bazane ngiyathokoza makuzwakala kodwa iBhayibheli lisho kanjani inkinga ukhuluma kakhulu uSimakade ngabe kapha kunika izinto zakho
uyabuza na ibhizinisi ecaweni na ngake wakuthiwa philapha vala umlomo iyaqaleka vala umlomo business away ecaweni iyaqaleka ukuthi wena osike wakhuluma khuluma nabantu abazona negative vuluke enkonzweni namhlanje khona negative ngifuna esikoleni sungidala kangaka negative khona abantu abahlezi uyafisa ukushela indaba unkosikazi wakhe kodwa akakwazi ukushela ukukhuluma kakhulu ithi iBhayibheli ke wahamba waye tempelini wakuyela tempelini kwalapho umntwana usezwile ukuthi yes ingelosi yabona ukuthi no akakwazanga ukushela nonkosikazi wakhe angisuke kuye asengankosikazi wakhe uzogcina ezwile ithi iBhayibheli yafika ingelosi unkosikazi wakhe yathi uzawukhulelwa umntwana uzamzala kunokuthi aqeke ithi iBhayibheli indumiso kaElizabeth wavele wambona uSimakade wathi nomisiso singakabona manje noma ngabazizwe insela kodwa makabona uSimakade wathi ngizokubona akasibona uSimakade noma izinto ziqale kanjani akasibona uSimakade kulowo ndlu ohlala kuwona uthi ngiyabona uSimakade lesi kukhona la khona akasibona uSimakade kulo mdeni omncane sinawo la siyabona uSimakade lesi lakhona ehlala nabo la akasibona uSimakade kule moto hamba ngayo la khona bahamba ngenyawo la uSimakade lesiyayela ukufika Elizabeth wavele wadumisa udumisa abantu akayazi indaba elandelayo ingelosi yasuka kuye yahamba asho ukuthi uIsaya wayeprofethini ukuthi kukhona umuntu wesifazane ozamkhulelwa azamsindisa abantu ba-around bahlala nje kaduzane ingelosi yasuka kuElizabeth yaya kuMaria yathi kuMaria wena uzawukhulela uzale indodana okay uMaria unama plans omshado ukuthi uzoshada noJoseph I'm sure amaringa asekhona mhlawumbe I'm sure basebefikile kuthina bathungisa I'm sure bafike balqasha I'm sure le date mhlawumbe ayisikhona kodwa kwafika ingilosi yakushesha iplan kaMaria yathi wena uzawukhulelwa wathi uMaria akwenzeke njengokusho kwenziwa kodwa unama plans uMaria ukuthi mina ngizawushada ukhumbuleke manje ake ubuke wena ke manje makufika unkosikazi wakho nomuntu ozoshada naye athi ye baba ukhulelwe kodwa ngokweBhayibheli abakaze bahlangana bese kodwa ukhulelwe umoya ngwele okukhulelisiwe abantu moya ngwana ubonakala kodwa mina ukhulelwe ithi iBhayibheli wabaleka uJoseph wana nje lokho ayenza kahle wamane ngoba umoya ngwele mayifika kuwe sometimes ushesha ama-plans akho nje uthathabisindiswa I'm sure ikhona indlela yokwenza ngayo la izinto masibheda mhlawumbe ubuye emsamo la yafika ingilosi la kamoya ngwele la afike shasha
Jesu wayini nithi bafika emshadweni uMaria ukhona uJesu ukhona napheli wayini walipheli wayini uMaria uya kuJesu uthi ya Jesu iphelile wayini awubone ukuthi kwenza njani uMaria uyahamba uya kitchen uzelani ke konke loya yabo loya akushoyo anakwenza mabona Jesu uJesu uyemame ungene ngani kokwami so ayideni bazalwane uJesu wangena esifini sika Maria uMaria neplan yokuthi uzawushada uJesu wamkhesha plan kaMaria so uMaria bakhuluma noJesu ethi wayini iphelile ukhuluma ngegunya lokuthi nawe wakhesha plan yami yabona namhlanje ikhesha plan yakho wonke iphelile wayini anawusonga uJesu wangena bakwami sesifikile isikhathi sokuthi nami ngingena ngokwakho yabazali wami yethandisindisa uJesu Kristu wangena ngokwethu sizenzela into zethu sambona sithanda khona siphuze sikufunayo sidle sikufunayo silale sibathandayo wangena ngokwethu nawuseyisikhathi yeJesu namsana nani khona namsana msebenzi khona namsana uzama khona wangena wangena seyisikhathi so Maria, nomzala wena. Igama lakho Elizabeth. Sebadala. Indoda unayo. Kodwa umntwana abanayo. Okay. Uthi Maria uzokwenzeka kanjani lokho? Ngoba umuntu wesilisa ngazi ngidali naye. Ngoba kwasemhlabeni uzothola umntwana. Kumele kube khona enhlakana naye. Uthi Ngilosi ngiyavuma nawe. Ukwasemhlabeni. Kodwa nangu u-Elizabeth umnewenu naye umuntu wesilisa kodwa umntwana abanaye ukusho ukuthi lokho kwakho kwasemhlabeni akusebenzi akawusuke la emhlabeni upheke wasezulwini ngoba nangu sorry basaba nangu unayo degree kodwa akasebenzi nangu una qualification kodwa akasebenzi adawuyeka ngoba semhlabeni ngoba nje ngifikile mina angifikile ngoba semhlabeni kodwa ngifika ngoba sezulwini awudingi into eyiningi udinga into eyodwa uthi akwenzeke njengokufisa kwezwi lakho akwenzeke ngoba kwabanye abantu akwenzeki kodwa ngiyacela somhlekazi ukuthi akwenzeke njengokusho kwezwi lakho mawuthi namandla okwenza konke ngayo ngikusayo amandla ngiyabona mawuthi asikho isikhali esinelele mina esiyaphumelela angibone phela ikhali zingaphumeleli mawuthi zofika ngendlela eyodwa kodwa zobe ifakazeka ngendlela ezisikhombisa angiyibone phela izitha Yes,
seyakhuleka. Sengilosi. Yayila ke Maria. Njengamanje ake unyuka intaba. Beke Elizabeth. Ngoba naye khuleka. Inyanga sezisithu. Yasingilosi igcina lapho. Phinde bazalwane. Ukhulelwe naye. Sezisithupha inyanga. Yasingilosi yagcina. Kanti indaba iBhayibheli mawufunda la phambili uzothola ukuthi umntwana benganyakazi. Ngisho bangifuna ukuthi befile because iBhayibheli alisho kanjani. Kodwa lithi iBhayibheli umntwana benganyakazi. So uMaria utshela into eyodwa ukuthi nayo Elizabeth ukhulelwe. Wangatshela ukuthi umntwana akanyakazi. Ngoba ngokwabazalwane I think ukuba ingelosi yamtshela ukuthi njengoba bekhulelwe umntwana akanyakazi. I'm sure uMaria loyosuka ekhaya efaka iduku elimnyama ebophe letshalo ahambe goba ahambe dabukisa. Angithi phela uzwile ukuthi umntwana akanyakazi. Yangamtshela ingelosi indaba ezibuhlungu. Yamtshela izinto zodwa sokuthi naye ukhulelwe ebazalwane isuke ekhaya entshawini bathe was a word of grace uyabatshela into yodwa ukuthi nabo bakhulelwe. Angitshelwanga ngeenkinga zabo, angitshelwanga ngeenyembezi zabo, angitshelwanga ukuthi babhekene nale ekhaya. Kodwa ngitshela into yodwa ukuthi nabo bakhulelwe. Lithi iBhayibheli lami yathi ingelosi abuya kwenza into yodwa abuya ukubingelela nake wambingelela okufileyo kuzawuvuka okanyakazi kuzawuphila. Abuya ukubingelela yabazalwane angizokwenza into eningi ngizokwenza into yodwa ngizobingelela. Wathi mekhamuka uMaria wambingelela. Wena ubusisiwe. Lithi iBhayibheli wakhuluma kuElizabeth wathi ukubingelela njani lokho. Ngoba ngizwe izwi lakho langena endlebeni zami. Umntwana obesethule eswini wanyakaza. uMaria akamthintanga, uMaria akamhaganga, kodwa wakhuluma izwi wambingelela. Izinto ezifile eswini zabonakala inyakaza. Mangasuthembele lizwi usho njalo bayebhala bathi babusisiwe bakholwayo ngoba konke kuzakwenzeka. Bazanizokwenza into yokuzifaka phansi izela. Ngiyathemba bangibingelela izinto ezifileyo namhlanje zizawuvuka. Ngiyathemba bangibingelela abantu abangasebenzi bazothola imisebenzi. Ngiyathemba bangibingelela phelele ithemba lizobuya. Angizile ukuthandazela kodwa ngitshela into yodwa ukuthi nawe ukhulelwe. Angitshelwanga ngeenyembezi zakho kodwa ngitshela into yodwa angizosho into yodwa. Congratulations ngoba nawe umntwana uzawukuba naye. Babusisiwe abalipholwa izwi ngoba kuzawukwenzeka. Fanele kwenza into yodwa ukuthi ukholwe bese kuyenzeka. Ufanele ukholwe bese kuyenzeka. Bani bathanda ukwamukela kodwa bangakholwa. Lelizwi liyakholwa. Ithi mawusukholwa bese izinto zenzeka. Into emnandi ngalo
make wakholwa lona uyakholwa ezinye izinto esebenza umsebenzi uthi masukholiwe bese uyohlala phansi bese uyabuka izwi lenza umsebenzi bese uyalibona lidala ungekho kuze kube khona wena yenza into eyodwa ukuthi izwi